Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovu epizodu na WWE Srbija. Sa vama kao i uvijek je Little AJ. Evo nas ljudi moji na ovome klipu. Danas ćemo da radimo predikcije za Survivor Series koji će se biti ove nedelje, kao što svi znate. Prije nego što počnemo, želim da imam 3 objašnjenja. Prvo objašnjenje jeste da imamo novoga člana na kanalu, saznaćete ko je kada budem radio Survivor Series review. Drugo jeste NXT Toronto, neću snimati, jednostavno apsolutno nemam vremena, poruka izvinite. I zadnje jeste da ću gostovati na kanalu Pro Hrvanje i da ću naravno, da kad budu radili Survivor Series review, imat ćete link njihovog kanala u deskripciji, a posjetite i subscribeujte se i odajte njihove prošle klipove, a mi idemo na predikcije. Sad, prvi meč jeste Brian Kendrick protiv Kalista za WWE Cruiserweight titulu. Što se tiče ovoga meča, ako Kalisto pobjedi, cijela Cruiserweight divizija, to jest svi rvači iz Cruiserweight divizije iz Rawa idu na SmackDown, ali ipak mislim da se to neće desiti, da će Brian Kendrick pobijediti, pošto skoro je postao šampion, jelte, a bilo bi glupo da Cruiserweight divizija ode sa Rawa na SmackDown, pošto bukvalno Cruiserweight divizija je nešto, kao što sam rekao u onome draft klipu sa Edinom, i Raw i SmackDown imaju nešto svoje posebno. SmackDown ima onaj Talking Smack, koji se dešava nakon svakoga SmackDowna, a Raw ima upravo tu Cruiserweight diviziju, imaju sve drugčije titule. Kada bi Cruiserweight divizija otišla sa Rawa na SmackDown, bilo bi apsolutno glupo, tako da mislim da će to i WWE da shvati i da će Cruiserweight divizija ostati na ovome Rawu, tako da Brian Kendrick ovdje pobjeđuje. Sljedeći meč jeste Miz protiv Samija Zayna za interkontinentalnu titulu. Miz je znači svoju interkontinentalnu titulu pre par dana na 900. epizodi SmackDowna Live i mislim da će on ovdje čak da odbrani, zato što ako bi interkontinentalna titula otišla na Raw, SmackDown imao samo 2 titule, ako ne računamo žensku titulu, znači WWE World titulu i Tag Team titule, pardon. Tako da ovdje će Miz da pobjedi, umiješite Spirit Squad. Mnogi pišu da će Sami Zayn da pobjedi, da će uletiti Dolph Ziggler, mada možda Dolph Ziggler uleti, ali mislim da će mislim da će biti ovako, kada Dolph Ziggler pokuša da Mizu zasmijete, da će čak malo zasmijetati i Samiju Zaynu i da će Miz na roll-up dobiti ili će napraviti diskvalifikaciju. Uglavnom Miz će da ostane šampion. Sljedeći meč jeste tag team meč, znači tima Raw protiv tag tima i protiv tima SmackDown. Znači, ovo je u biti onaj tag team meč. Znači, prvi put da imamo 5 na 5 tag team elimination match. Samo ne znam da li će za New Day da nastupa Xavier Woods pa da bude i 6 na 5. Uglavnom, mislim da će ovdje pobjedu odnijeti tag teamovi iz SmackDowna, pošto vidjeli ste na Rawu da je malo tu bilo i nesuglasica između članova tih timova, tako da vjerovatno će se The Club i Enzo i Big Cash će se vjerovatno tokom meča posvađati. Tako će i Primo i Epico sa New Dayom i možda Sheamus i Cesaro tokom meča se raspanu. Znači, uglavnom bit će tu svačega, pobjedit će Team SmackDown i Soul Survivori će biti American Alpha i Rhino i Heath Slater, znači tako ja mislim. Tako da ovaj meč dobija Team SmackDown Live. Sljedeći meč jeste između tima Raw protiv tima SmackDown, sada su u pitanju žene, i mislim da će Raw da lagano pobjedi, zato što imaju jako kvalitetniji tim i bukvalno imaju
dosta kvalitetniju tu žensku diviziju, znači Charlotte, Bayley, Sasha Banks, znači njih troje su skoro bolje od cijelog SmackDownovog ženskog rostera, tako da ovdje odnosi pobjedu Team Raw, a Solo Survivori će biti Charlotte i Bayley, zato što vidjeli smo da WWE već polako gradi to njihovo rivalstvo i ovo će, i sigurno će oni biti Solo Survivori za ovaj meč. Sada ne treba podcjenjivati SmackDown, ali to je SmackDownovu žensku diviziju, nisu ni one loše, ali realno ako pogledamo, jedina ženska rvačica ili kako bi još već women's wrestler koji baš vrijedi na SmackDownu jeste Becky Lynch, ovo ostalo može sve proći. Idemo na predzadnji meč, a to je Team Raw protiv Team SmackDowna. Sada ono glavno što svi mi čekamo, to su znači muškarci, znači ovo će biti jako teško da se odredi, pogotovo nakon onog Undertakerovoga segmenta što imao na SmackDownu. I ovdje ja ću navijeti za SmackDown, ali mislim da će ovdje pobjedu odnijeti Team Raw, zato što ne bi se Undertaker džaba vraćao i sam je rekao da ako se Team SmackDown izgubi da će krivac, da će se suočiti sa njim, i mislim da nam je to čak već dovoljno kazalo da će Team Raw odnijeti pobjedu. Ako će biti krivac, krivac će biti AJ Styles, zato što vidjeli smo na zadnjih par epizoda SmackDowna pred Survivor Series da se on bukvalno sa nikim ne slaže iz tima i bukvalno da ga boli briga za ovaj meč, tako da mislim da će on izdati Team SmackDown i da će oni izgubiti, sad ne mislim da će on prijeći na Raw, nego samo da će otići iz meča, da će oni Dean Ambrose dostati protiv Romana i Seta recimo, i Dean Ambrose ono već polupanje toko meča i krenut će da tagu AJ-a i AJ će samo otići i tako će Raw da pobjedi, a imat ćemo onda meč AJ Styles protiv Undertakera, bar ja tako mislim, vi ostalo napišite svoje mišljenje u komentare. I na kraju zadnji meč, Brock Lesnar protiv Goldberga, izvinjavam se svim njegovim fanovima, pogotovo mom prijatelju Harisu, ali ja ne volim, ali jednostavno ja obožavam Brock Lesnara i jednostavno i svim srcem želim da on u ovom meču razbije Goldberga i da pobjedi. Ovo će malo baš dosta da prokomentarišemo, znači ja se prvo bojim šta će biti u ovom meču, zato što je njihov meč na WrestleMania 20 je bio užasan, a pazite, tad su i jedan i drugi su bili mlađi, znači bili sad još mlađi, bili su u većoj formi i sve to. Sada meč možda bude bolji zato što jedan i drugi su odmah rekli da će nakon tog meča da odu iz kompanije i to su učinili, a sad su jedan i drugi su rekli opušteno, odradit ćemo meč i nastavit ćemo ići svako svojim putem, ali Goldberg će biti izviždan do kraja zato što je u Torontu Survivor Series, a kanadska publika baš i ne voli Goldberga jer je završio karijeru Bret Hitman Hartu. Mislim da čak i u Torontu se završio karijeru Bret Hitman Hartu, nije sada da se prevarim, ali uglavnom jeste da će Goldberg biti jako izviždan i pobjedu. Ovo je jako teško sada, ne znam da li će Brock Lesnar kojem WWE daje momentum nakon što je osvojio pobjedio na UFC-u 200, bukvalno svi smo saznali da će WWE njemu dati ogroman momentum i ogroman push kasnije da čak možda osvoji i univerzalnu titulu, ali problem je sada što se Goldberg vratio nakon 12 godina, ovo mu je prvi i možda čak i jedini, čak možda prvi meč nakon 12 godina i možda čak zadnji u karijeri. Tako da možda budu kasnije nagovorili Goldberga da ima još mečeva sa na WrestleMania 33 sa nekim, ali ja ću ovdje staviti za pobjednika Brock Lesnara zato što jednostavno ne vjerujem da će WWE odlučiti da
izgubi, još pogotovo sada kada su mu dali taj momentum nakon što je razbio Randy Ortona na SummerSlamu i još ga sada pripremaju za univerzalnu titulu. Tako da pobjednik ovog meča će da bude Brock Lesnar, a sa Goldbergom vidjet ćemo šta će WWE kasnije da odradi sa njim. Evo, mogu da dam primjer slobodno sa Stingom. Sting se nikad nije borio WWE, kad je došao, šta je bilo, svoj prvi meč ikada izgubio Triple H na WrestleMania 31, a svi smo ono, mislim da je 95% fanova rekao da će Sting da pobjedi u tom meču Triple H-a i izgubio je, i još je izgubio svoj drugi meč, tako se penzionisao, tako da me ne bi čudilo ako Goldberg, tako da možda i zbog toga Goldberg izgubi, pošto Vince ne voli likove iz WCW-a. I ljudi moji, to je bilo to, nadam se da ste uživali, lajkujte ovaj video, šerujte ga i komentarišite vaše predikcije. A mi se vidimo na Survivor Series Review. Imate jedan veliki pozdrav!